Inilah kan. Wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu bismillah. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa ta'atu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'an lana fi dunya qarina wa fi akhirati. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah. Inilah keadaan di kampung yang alhamdulillah pengajiannya masih rutin. Selang-selangkeun yeuna na teh guys mau ieu. Awas kilana tadi. Habis tadarusan khotaman langsung datang.